Dan mulai pagkateon asa masih ala makana do kami nawar dobat tubuh nang pada datang nami tan lumui hula-hula nami do nami Gabi. kami tikiate Gabi telepon. jadi la songoni ma dihita nawar dobat tubuh molo hita membaca ganya apa hita laho malukut pemurut tanon luai tak kolam sir kita pe hita udah sama-sama hita langsung ini mah nang pada datang nami nasian gong sabu dua guru nang pada datang nami pajur bawa sata itu abu suara muna dia beri pas tamu jo mikot tuh sida gong sabu dua guru do pada datang Maulah juga ibadah kanan, maulah harus masuk mereka berkah. Jadi hamil siang, maulah sebagai orang narum kita dapur, mereka berkah, mereka bersuci, sempurna. Kalau makan, terus ada sekarang juga sempurna. mau lihat pak masakai mah aku pada datang Ya, dari nama aku yang peredaran betul pada datang kau ini nang baru nang sedang kami tak baru sedang kau ini mah hula nami selalu nak asal teroi ha kamu hanya anda perlu ada apa misalkan tuhan nak pasal kamu jom ikut hula selalu nak Oh, lengan sana bersuara. Jalan begitu. Wah, selama kita berasa hula-hula. Hei, hidup. Mau lihat mak? Jadi langsung lima dihamuna hasil hudong bergabat pahan. Molo sian hami salhutna hula-hula. Situlo pinauli, situlo pinaringkat mahal. Mau lihat? Mau lihat hari habsa dahulu nami di padulu muna yami jala potoro nami asal terus hamu hamian non yang kapak katayo jadi mau timah hamian kerja nami jadi nunggu si kopi kita di son jala songan lima paru duta nunggu di kita son dudul di tong atau wani alaman non nunggu be buh hamian mengburu takas Mau lihat para jami tapi gudang muncul yang kamu untuk setokin di hawi pertikian sama si kita cuma mereka nomor hanga melo kada hula-hula nami. oh lamang buru Jadi sok-sok ini memperjulu dihita ke nama Maranggi. Para leputa ama pintu bosi. Partikianon pinasahat ma tuhamu hahaduli nami ama pintu bosi. Wala tiba di hobi. Tadok itu tadokku, hatamido hatanami. Itu dapat perpata tahu di son, anggi dulu nami, las marwalami. Udah dama. Gabi majalah horas itu tutu apatan na molo hahana marulaw anggi nama yang ko panabol. Kujalo kami may hahaduli. Jadi sok-sok ni ma di hamu guru nami. Di siap dirang nami hamu raja nyamang buru. Asadok kamu suruh nami. Terlubobi ma di hamu saluhut na horok ni hula-hula nami. Hula-hula nami huta galong sejarah teti marakuk. Sok-sok ni tulang nami marbon. Tapu bulun sok-sok ni rodi sude tahe horok ni hula-hula nami. Asa tiroy hamu hami raja nami. Hamu doang raja pamukunan molo di patikinon pasahat kami tu hamu paniroyon tu hula-hula nami. Sada maru hamu karaja nami. Gawin aja lah horas, udah yang buruh. Mulu siap kami tulang. Mulu dum dos roh hamuna. Yanak pernah yang kalau betul tu pakpahan. Setuju binauli do kami raja yang buruh. Mau lihat Gabi majalah horas. Jadi soal ni maka raja nami tuhilala nung bubita mulai yang kapakatayon tongma soal ni raja nami siya dia kita mulai tong nasi tewak kita raja nami siya dulu ni si panganoni raja nami terjulun
gabi majalah horas. Mauliate magi mata na martua di bata diari na uli, diari na dinganon. Nung atakas hita tutu hudul di lagetiar. Asa tiarma parhorasan, tiarma panggabian, dihita na marhula marbol. Raja nami takas nakingan nungarohami marsoba tuhamu hula-hula nami rajai pakpahan marhite tudu-tudu di si panganon na marmiak-miak asa molotuk songonipe raja nami di hata ni si panganon na buhi terpasahat kami tuhamu molotung na makulit kami raja nami say gadama na dihulit alay molotung na martuis sitok kama yang ko na martuis adong bukatan nila tuwa-tuwa na madok asa titima na tinopa bola hotak pangaraho na molotung songonipe na buhi terpasahat kami songod juhut na marsaudara asa saudara matutong tubuhi pamurhas may tubadan si pasidak pa na ili may dihamu hula-hula namin si paniak huli-huli sa oras mahamu hula-hula namin na mga aton ipas kami parmurong muna na mga liyan so ma hata ni si panganon raja namin Mauliate maakat si Raja niya mangburu. Inututu, ibagasan sa daryon. Inautak kasi daw hundul. Dia maktiyak, hindi ako tututiar. Ilautas ibagas sa daryon. Kailan nga mga kami mga ton na pinasa una. Ima ida nalas. Juh na saudara. Dohot ay nadiw. Wala ni subirdo suwak-suwak na. Doon nga mas tepo sa gatok kami na pinasa unay. Ang giat madutu tuak katikinay ro saya lam ditabay tuhat tadi hamu pasu-pasuna mariti akka gabi na una siur na binamuna asabuhi tawa si poluluan kalay na manuk kumahami noay tarigot tu si pangan na pinasa una dia mahatana dia may tarigot tu si pangan ni mau lihat ma raja nami iya na manuk kun marajay Dekay mo na yung ito pasata mo mo say. Dekay pasa ano petong maksud tu ano pa dulu sa baru sukunan mo. Dulu sa depan sukunan. pangarap dube maksud tu gusto niya dalam somoni manakin damang buru nau pasar tami dekke na suseriai nau pasar tami tupe hola di kote kamu buisu oti pihak muna halat kamu baik Agak maju tu tuak katikir negro selang tanpa dihami kalau gula-gula muna tuk songoni bedik kena huma tu pahami tu hamuna karena makulit tapi dan nomor tuis kalai asa dek kena porongis dek sahak mai dia muna kalau nai masti masih opa kolang-kolang paluma tuk songoni bedik kena pasal tami budang mari hamu panasuna butima ye matutu raja nami nungatung malabok kisu hawi no busur hawi mangaton dekke namokmok dekke simudurudur dekke sitio-tio nang pinasahak munay asa disido ladina disido ladona disido daina disido naktabona tagdaro ka na tulang namin tutu namalo mangalok pa nung atong busur hami manggotil dekke nang pinasahak munay at karaja nami suwaksoni do dahalas nung atong matsalas rohan namin di nang pinasahak muna dekke sitio-tio ido idahalas agiya matong tujuan nyarion tu tio nama ay mual inumon nami ditumpak asin hot holong ni rohani tu hatta tudung burudur hamet tong pamurumuna tuduluk tu tuduruan sada rohan nami tu tujuan nyarion madadupok kamu saluhuna hula-hula nami asal honon nami masuk nani dok ni tua bago na mahato matong na liagatan di lobian horas hamet tong na mga tong parumurumo tugadana di hamu hula-hula nami na mangalian maju jadi baru nami buhara dyan mo pasahat kami pa pinggapan ukunan ng tuha mo Uy, baru nami pasahat mo baik kamu jo baik
Tu hula-hula lah Raja. Jadi mau lihat Pak di Pumarta nunga di son pinggan bantuan asa dinapta segat atau dicipanan perwasa makin tegang guru di Gabe son Raja. adong pinggan bantuan pinggan nahu bulan asa kasma hari madukun dia mahatan di pinggan bantuan asa boyu pasar kami itu hamuna talau siulah honok tadi bagasan sadario Mau lihat ma di hamuna hula-hula nami Raja Pakpahan. Dia nama dukun matutu Raja. Taringot tu tinggan nahot lima tinggal penukun. HMP merbuah-buah Raja nami. Panukunan ni anak tubuh Raja nami. Panukunan ni bulu tubuh di HMP perburuan. Tasawani mahatan Raja nami. mau lihat ma amang guru ini tutup sadarion nunga kajalo pinggan pankunan pinggan nahot di hudulanna ima tuturi bagas sadarion inang majalo pasu-pasu persaripeon boru nami nagabe parmain muna anak muna nagabe hela nami marhiti na poso nito warta sian joro nito warta ang iya matutu sokong pinggan nahot di hudulanna hokma persaripeon na sida tunga sujadi sirang ia sosinirang di namatea Matutu Raja nami. langsung marision ima boras siribu-ribu boras pir anggi apa tuh pir to di sida tuah katikiran ekro lau mengaur rumah tangga sida jala asa anggi apa tuh songon gorang ni torok ni boras siribu baribu-ribu nang peparan nak buat anak buat guru buat katikiran ekro jala hok bertu pir to di sida lau selalu di pasu-pasu Tuhan Matutu langsung Raja. marision napura tiar napura sirata dalam kabar saya mau tu debata asal giat di paroma tahun kan nasida ima asa tiar ulaun sasadarion na ulaun nasida di tonga-tonga ni rumah tangga Matutu. lau sisot tanggo-tanggo na gudang ang giat merutu dihita na marhula buru di nomor pukai sasadarion di nomor BP ia nak kota asa tanggoma kita di par hula-hula muna do parsawat tadi kepada tadi abi magabi hula-hula muna au magabi pamuronan Matutu Raja. jala marisihon ima ringgit sitio suara na tinoba ni negarata ilo akarongan kasolonnya kainaten na tapi ubereng kasolonnya kanat tadote ba mauliate mari hamu diri sitio suara anggiat matutu tua katikinegro saya lan bisa betu hata dia pasu-pasuna asa sidur nabi namuna gabe na lula muna asang kiat jujur angka patere muna gudang ringkik muna tua katikinegro Matutu Raja. asa dohoron nabi matutu sausara nabi matutu ima dinau horipe anak do buru di huyai di bagas sadarion asa bintang nabi risma do punna sumoro dia anak do buru ima buru nami nagai para muna anak muna gabe nami anak petong liris buru torok dengan nasida mai saruma tua Matutu Raja nami. langsung lima tutu bona nek tulima idul ni sitabongan tuji ay mangalak kahamuna karmui uru nami la nami tusi pada botan uli das dapotan akka sinarongan Matutu Raja. asa sasul satu botian dori dong ne bulan liring mai tamangulu dalam nunga sahat pasu-pasu pardo kasaripio liring mai tamangulu satu kagabian huk di pasu-pasu Tuhan tidak mau timahami akka amang baru Matutu Raja nami. jadi langsung mamarsi ulah kuda teh Gabe jalan horas Batu Raja. kuda no bolorong akaina budo di atu ko negar ku bereng so daw napura beta arong nang mga
Dia mesti nak kita kota muda-muda. Ini baru buat persebaran. Jadi di guru nami rasa tahu bang. Oma amang baru. Pensilang mo Pensilang dihamu. ma dihamu. Tira-tira amang baru nami. Gabi dara nami. Mau lihat mak yang ko hata pasok-pasuan sa komudo. Jalon nami. Hula-hula nami. Semua ni mak. Doon na nami to mo. Raja nami. Mau lihat mak duduk. Jadi nungga saat duduk. Ya sudah kita asal tahu kai betul. Soalnya ni hata tidak dua-dua. Asa Gak baik dong, sahat. Orang kat jam turun lagi dah sebut saja di buat ala di ulang tahun. Masuk orang nak jalan betul. Bitang narunurisi guys, bitang narunurisi. Jadi saudara lain batu tu di dalam nak apa kalian tiga padukunan ini. Mengadu kami dua muda mengadu siap muda itu di pertongan di rumah tangganya anak kota Sadarion. Asa saudara lain masuk di dua, habis tambah dua mah Pandingguan ni Boro. Di Bataru nomor 2. Lu nama apa murid kami di Barot. Si orang-orang makan guru. Gabi majalah horas. Padok dia pada bayang sih. Jadi Udu dihamu mana? ala laf padukunan gabi, laf pasahaton. Ada nago duhamu tuhami. Ba pasahat kamu mah nah harus usaha tidak pe. Ini nama raja nami. Ini nama. Terus ini nama. Gabi majalah horas. Jadi tempat sahak mak. Kate, tadi na batay di saudara bebe sebelum na. Dalam lebih jujur minggu di tahun. Nah, Jolo perjuru biasa jujur. Jujur minggu ate. Pasal tamu jo sinamo na hurangkuk. oh, nak orang bukit. I see. Baik. Nasi persipeli bata bahan. Ano Baik, ba kamu pengawal. Pengawal. Pengawal lah. Jadi domenang sinamot nahurang diari nafsal tu ba kalau kamu batu kareoma ulos do boras nai jadi ngasa HP jadi ala nu ngasa o sinamot di sokon pakatan kasa tu pado ano pe pakuhina dulu kami teh Gabi majalah horas. Pagdoon ni raja mak. Pagurgurina. Basta tahu ba pagurgurina? Victor, siapa kamu yan? Dua suto deh. Suhuto, hasuhuto. Hasuhuto pamot. Guru-guru mah. Pagurgur mah. Kaya langsung bapak berurai. Asal siapa laban ya nanti? Bodoh, julo iPad dulu. Bodoh ngomong buru di sini sektor atau? Hai. Pagkukurin na. Tu. Tu. هذا ما شريت هذا من كان كيلو سنة Ama, tu hajuk ni raja. Gak bisa lah horas. Masa tahu majo sialabane. Sialaban. Nah pada waktu buru nanti. Sialaban ni. Masa.
Lebih maju lah. Ida matanya siap nak nampak apa? Serenai. Repetisi. Dapat ribu boru. Oh. Pola sah benar. Baik kamu ujur panahatan. Ujur panahata. Dari mana? Ayo nama saya. Aturan di nomor atas nomor 3 itu ya. Oh, tuh emak. Gawe majalah horas. Dos nero hasib nasau. Oh, lo. Enggak be ada be. Juin apa kabar ni pate? Mana nih? Pasal tahu mah juin apa tahu pak? Pasal tahu mah paramaan. Paramama juga perjulit, paraman. Jalan mah. Si Madokor. Si Mandoko. On. Naik mangalak buruk. Oh, Anak betul. pun bersugut. Bergawe kamu. Ah, Asal pun kamu dina. pahakal jo Satu sarong apa jo? Mana belga? Oh loh. Makira sendiri om. Gabi ho matulah. Nggak kami. Anakku. Tuh deh. Tuh parigan. Kariga. Kita lupa riban. Dia lupa riban nah. Lu semua rohamu. Ayo. Antar pembeli pakoro pida tuh kamu. Tulang. Tulang matulah. Jadi seorang tulang. Anggo sia-siain apa? Sudah bicara orang don, ada menekan pertiket dua don, bangkora kamu. Akan tulang ate. Asal batu tulang. Si jalo ko tulang. Jadi sebenarnya dia orang satu orang non nama ate. Asal baju kita ada mengulu lebih suhu. Oh, iya baju. Masa baju. Buru teh. Ada nama sedang kita bisa roro. Oh, Nga diopungi. oh. Naso dang gue Dok gue be atau pasahat tahu mana Pasah nanti. apa tuh? Pasahat mah jabar diopung. Jadi ima anggia kita ramatu pelagi decak kuda dua baju perjolu pasah pasal dulu kita agak nasihat pada masuk gitu. Gabi majalah horas bihamuna. Ambunan. Jadi ala torok rohami. Aku nomor tinuruh gitu. Kebetulan lumayan na hadir di episode 2. Jadi kamu maju si bungu-bungu tuh peparan nyopuk nami na 5. Awang guru. Halo. Abang guru. Jadi ima abang guru. Kami siap pun di pasu. Gabi jalo. Ala torok do okung nami na bertinuruh. Nabuy hadir senari 2 Marisol. Jadi 5 na inumain. Nabuy hadir. Pek kamu maju bernyos kuku pek kamu. 5 Oh, torko. 5 po. Mana? Pasahat 5 op kami. Jual isi aja nami. Baca lo. Golok kamu. Jadi nak kaning para mama nak di hotel. Jadi ala arong do dua nai nama tinuduh para mano. Asabe kamu maju 2. Aspek kamu on Gimana sih dah? Gabi majalah horas. Jadi Video nomor saya. Tuhami naros siya pangaribuan maju perjulu. Baik kamu maju tu bapak tuaku siya kanan. Bapak tua siya kanan. Bapak tua na siya kangen. Pasahat. Tuh. Tu si nomor 2. Si nomor 2. Jangan. Si nomor 3 itu sob. Yo, nomor 2 nya. Si nomor
Gol. Oh, opat, opat. Si nomor 4. Sampai ini memang si nomor 5. Kebetulan na tua ma. Nah, gabi ma jala hoa. Tunaburuna ma. Tunaburuna. Si Maha deh. Si Maha. Nabaruna. Dia mana sida? Silenggula Trinage. Tu Silenggula. Habis dia bersama. Paribat ina bigahan ako. Mau bila lagi bayar. Paribat ina. Jalo kamu jo, jalo kamu. Haji. Kurang susu. Kalau mata so ni mah, apa? Mau dulu Tuhan, saya boleh pasukin ayo. Itu dia Pak Musai. Pasal kamu maju para dia Tuhami nomor 27 narong di ano pitubur ta sudie teh. Gue nong pasal tahu mah. Roba kamu sedang nong orai so. Gue pasal di bar. Tu dia nakin pak. Dalam kamu enak. Olo. Samosir. Samosir. Oh, sudah terus saya dah. Terus saya. Nasi kopi tanah berdoa tubuh, sama. Asa tapasa dua kaburta. Boda ma, nama dedai. Kali ale. Boru kabur. Dari pasatan mo yung tukuparan ni Botok Punaw ka, lubot tubing, sudah galung, suhobig si Mamora. Kanina. Oh, terpasatan mo yung berjualan duhan itu lah. Mahan itu lang din. Nah, itu lah. Gimana sih gara jalan? Mahan tulang dia nak jala hama tulang. Kabarat. Pasatan mo yung nalukot sa palengke, lubot tubing, sudah galung, suhobig si Mamora. Oh, baca kira jalan ni. Gaya memang jalan orang, gaya kamu. Tukuparan ni Botok namin mau pubuhat sa baba. Dia sida. Asal atau tiga. Oh, tiga kamu. Kalau nggak sama, tuh baru namin parang napumisita mau tabar, terus ada. Tiga. So kami tahu. Saulet kami ngo. Tiga mu tiga. Oh itu. Sabay tak kami nak tulang. Oh, mau lihat apa? Saham mah tuh tukaran ni opung sinaw na si Bahuta. Dober. Tukaran ni opung sinaw na. Baru saham mah kanina satu tukaran ni Botok Punaw bak saham ang setu di baran nami. Siya nawati opung sinawi. Tiga mana sudah? Sudah mah opung parang opung sinawi laporan.
Dia mau bisa raja nami. Betak tapi ada buru nami son buru pakpahan. Buru pakpahan, buru kultum. Ada dua son. Pasar tamu. Buru kultum, buru samosir, buru harianja. Tiga itu, dulu amuna. Dulu pasar tamu. Buru kultum, samosir, sinija, harianja. Dulu amuna. Samosir, kabeh. Buru harianja. Buru Asian buru Padiangan. Dia mana sih? Apa perlu sudah tua hari bering. Rono bering ang bakidon. Buru Asian buru Padiangan. Oh, isot don. Oh, pasado. Tiga mo na baru. Kung kamu sa puro na pesala. Wala salah. Tiga lagi. Dua, Ayido. Jadi ibaratnya koruta. Asa satu. Ternaik. Nailinse, Bernami. Perwas nami, ulong-ulong nami. Nailinse. Dia mana sih dah? Ah, Wah, taban itu pak naronek darok bro. Ini sana. Oh iya. Oh, gawe majalah horas. Jadi berusaha kita kan skop tu pada datang. Namun ale-ale itu percuru mana na parpuri dua ale-ale. Parpuri bali ale ate. Pada datang maju asa tu 12 tan. Pada datang dohot ko sa 2 Sony Mari no kacang tumur no takahulun namin perdatan. Dulala, kalamang kuray ka. Kamu mengkurang. Maulia memang kami masuk turun. Jadi boleh semua kami rumah mula satu orang ngadong di pada tu sana. Udahlah, Nigora samarga. Terus itu pakai ini. Wah, wanita tu satu boleh. Betul juga tuh. Asal halaknya tuh tunggu kalau lo nak pegang hal kita mau, memang saya sudah mesti. Dari ngasih suami betul. Soalnya ada huruf yang kali. Dan jujur sama mereka. Jadi kalau si guna lah di sini memang kalau bina. Apa terluka sudah orang dia mana mati lepas. Belum ulah. Ayo benar. Ya okey. Oke. Din. Jadi soalnya mah wanita orang suku. Kalau sesuatu macam tu orang sahara. Bukan jujur sama mereka. Juga. Orang kamu? Kalau masyarakat mereka jalan. Nababan tiga. Oh no. Pasahan. Oh no. Jadi tu shopping. Si Hopi. Tiga. Asuh lima perjulat tuh, berasa terpangkono biasa. Pas tahu jujur kita lah. Baru Mora. Si Mamora. Orang dia. Orang nabulang. Tak, maksud simpis doang semua. Ay banyak pirilo na. Taban itu pak na win. Pero ano right? Sebetulnya satu kalau orang dia punya dia atas sini ya. Ada pun semua nak kacau. Nggak kau lihat. Mora. Nggak kau lihat. Pejajan. Penjairan. Tiga ketara. Jadi Naum di mana? macam ini. Bukan berpindah orang. Naum mana be? Naum di mana? Mora sana itu sekolah. Oh. Jadi tersolima. Ani juga sentuh.
Ano pena? Ah, ini sudah. Itu dia Mang Musai. Para na ka ma. Ako si Taso, ito si Manurong anak, di berpuri di sa kota murong, ha? Nagulpag ka mo na sa pagkambo. Ang kasi jalong suhuwi majud to. Jadi, Mama Topu Tapiga, Paso Suguna Sana. Tiga na mo. Ako konduktor. Ah. O pumariho. Ya, sudah. Manurak na. Ito siya mo, manurak na yung sigurang-gurang may. Sigurang-gurang. Jangan sudah. At kung na, murah-murah dyan ang kamaki. Dati ano ko miliki eh. Hindi lo, pas nito lagi. Tangan na magiwa, patakas yun, sundang gina. Ay buha ka na ba tugo magtilo. Tunggu-tuhan na tungguhan na. Mama to kumangasa. Baik, urak nga, sigurang-gurang. Jadi ratu awak. Tergumurang bago. Opak naik. Sarah suhuna tabaw pa. Ya, oke. Jadi, upasahan ba ito kamu, Abia? Kamu mamang kurang, pagi? Usahakan mo ito pamanay. Ay, Ayaw pang pinay. Ina ma. Sudah tusok coba ulak kamu tuh. jadi ka saya pada dia dan enak ini atau kamu si manurung do dan lah sori. Ade, si manurung do buta soy pasal tamu. Nah, itu. Nakin dua. Dos tasoy. Si Hopi kena serenai nakin. Si manurung, Dos si manung do tasoy. si Hopi dan Shopee. si manurung. Asa Kau dia. oh. Si manurung di sandung asa salah kan? Kau dia dua lagi. Oh, pasal tamu. Asa be pada datani akar usah pada datan. Mengabe. Jadi sudah meta musi hula macam kita percolo. Asa dua kali alian nom musi. Nasa di bulu nak kan ni? Mengai nasi kop ya kali alian nama nom. Doa kasih seksi. Udah lah, lima per dulu dah. Alian percolo. Leleon ada yang di sini gol. Jadi, Oh, goreng perjuangan kali alian. ada waktu pabuan lipi. Bagaimana kurang jadi. Jadi perjuangan itu pasahat Double gear tualele sisuan si Pahuta. Ya sudah. Si Pahuta. Pasatamu mah tualele akaksianita si Matubang. Si Matu bang. Si Matubang. Sanita. Asa, karo. Baru tua Mang Boru si Joko mah. Oh, mau lihat ya mari tebal ditumpakin na. Tulay si Kristo. Tulak subang. Bahuli po na itong tebal ditumpak ngamin na. Tuh, domba tuan eliminata. Ang nang laho. Tuh harus si Sari. Si Sari. Puro paggabi yan, si Sari. Nga mula. Oh, tebal ditumpak ngamin na. Tulak seston. Sto. Doon na tulang inu ang mabayan. Doon na tulang niya. Halo. Alak si Yanti. Yanti. 5 juta. Oke, rata pa itu Pak Mo. Tahu. Alak si Vincent. Udah sih bisa. O saya mas dua di silang sihat tapi. Ako yung tebal ditumpak ngamin na yan. Nah, ngabila.
Ngabe tu hula-hula na marate. Hula-hula. Dan dia main berdulu kita teh hula-hula. Tu terus lagi yang berdulu asal kebe tu tulangan non tadi pulih. Dua terus harta. Tulang marah tu tulang. Jadi bahasa Thai mah tu tulang, ijalo be tulang. Laos laki kasahat buat orang rumah yang muna. Anu dua anak. Dua anak. Sabtu dua halak. Tahu sabtu dua. Pas mereka 12 halak pas ba itu? Tulak teh. Dia mesti sama satu. Nasa dulu ko beo, nah moro kami mereka si waktu dari sopan na siya ina ay jurusik kudo imana. Sia. Wah, buruta, doka kamu dong. Kamu bisa deh. Kamu aja tuh buru nani, aku buru ke sana. Tiga. Dua ini buru satu. Sakto daw, anong babarumo? Arong. Rame dong. Oh, lebih aja. Atay mapasahan mo gabi humay. Malik dulu. Bahasa tatin. Kabuan na. jadi lang sa kunima dia tulang nami. Mono tuhabu nak kesah orang sulumai kale. Mono tuhabu bukan juga tahu pak korau sak kabuna. Mono tuhulo nami dia kan tukai men mangkorau aja nami bani marwa bote. Akan tulang mak pasatan tuhabu. Jadi kita mau hendak ekspedisi rumah ini, cuma punya 10 lungai mak. Masuk lah. Jauh, Mbak. Kurang kewe itong, Mbak. Masa 2 hari tulang ate. Jadi tu kayu mangkora raja nabi jumlah nabi mau buka motor teh. Ibadah pagriwan nami. Jadi masa tahu mah tu mau nahula nami lupa tobi. 22 masa tamu. Betul betul tu mai. Asing do bodan parpuri bodan nyari. Bona tulang na pinakkan bona. Jadi hamu kita percolo. Nah, itu mah. Gor mah. Bona tulang. Bona hula. 3 nasi dah. Saplima pasar tamu saplima. Ngabe katulang. Pasar tamu mah tu bodan nyari nami. Tong lu bertubi. Ngay dokon naking. Kulo di bato kawan nong di dapat. Oh, mabiya ite. Nasahat. Jelas sama ini mah tagora mah hula-hula dia hita nama maranggi. Nak gak tukolat dak. Hula-hula nama maranggi. Ano bro? Oh, jadi sama tuh hula-hula nami nama Ranggi. Perjolo mah tuh pagsakangan nama Jalo hula nami pemariho. Jalo anu. Pasal tamu tuh hula nami nama tiro pemariho. Dia nasi dah. Dia contoh ujung untuk kamu. Hula-hula fungsi nomor 2, pemuda Majalo. Gimana sih dah? Hula-hula peparan ni pagsakangan pertebing. Hula-hula peparan ni fungsi nomor 2, Nasi Suliman. Majalo. Suliman hula-hula. Ina mah. Untuk silap kami dia ke hula-hula maranggi. Bara dia lebih hami. Oh beta, oh ini. Hula-hula
Ni amang udah kusi mulia sa Cibabiat. Udah si mulia sa Cibabiat. Lima hula-hula. Jadi ima hula-hula na barang-barang. Alay mo nung tukarong doon na saat. Dari be mo rota. Jadi kasih kok be hula-hula tak. Sa may tahan main. Tuwag kasik-sik si betul perjulu baru karena tahatayat eh. Oh lah. Sik-sik betul perjulu rasa. Tuh dia maju perjulu. Parpuri bendo nih. Kata tahatai parpuri. Oh lah. Jadi pas saat kamu maju tuak kasih perjulu maju tu nah huria nama masuk-masuk. Kuria kai. Furia nama masuk-masuk. Kuria kai. Hakai bakar batu. Huria ni buru nami gigapi Dia kabe bakar batu. daw. Tu pasti umat jona tu huria Pangaribuan. udah go. Pangaribuan. Gigapi pangaribuan. Pengaribuan. Ya. Itu dia manusia. Pemerintah. Pemerintah setempat. Pemerintah setempat. Mabenta. Tupak nasi dah mende. Ina mah. Anong nakingan pumoni natin? Oh. Bunguan pared din nakin huria tapi kata eh. Siya ada nakingan na marede. Pas tahu bunguan ini nih. Para selasa ro tayo nakingan Oh. eh. Lasa. Masih paling otak kita. Pemerintah nak kinung ate. Pasal tahu bajo tu parhubas ama, parhubas ina. Pasal. Pasal tahu bajo tu si pagkuku suara ni Oh, permusik. Ada stop pun. Yo, sekarang. Yo, perlu nak manis nah. Aku mau. Masuk kalaki itu sana. Menurut tukarong tu pe naso harus saat akan perjambaran boleh kita bawa. Alai menurut tukarong kan tentang kebiluka. Arong tu di patu manusia secara bemanis bui manusia ni. Kita arong kan tu ada kan jempar bina bahasa ni mata patu pak. Arong tu peta kayak resikobe. Menurut tu kayak resikobe menurut tukarong kan dong bui udah loh ini kamang baru. Jadi nata-natai mak. persudian ni perjulu. Kalau kan iya persugihan. Tiga tahun persugihan. Saya esok ngeruhi. Kasuran. Nama calo ise. Halakisari. Oh bendahara. Bendahara ni aik. Son na sida. Pasahata mo. Kayak beroto apa? Pasahata mak. Ngapas. Oke. Bisa sampai masinisima. Kusina mara amang bulu. Oh, Sampai mana sih? 200. Nah, bola. Mas, biasa hari dari dua. Dua dilihat kapan? Kalau Apa jatuh? Lah mengikuti. Jadi nggak sampai cara bemanis. Dua sada. Gabe na jala horas. Jadi pendukung kami baru tahu di son Sawaldo satu di Maraku ada warna. Titi marak lima berdolo baru belakangnya. Tulang penghabis. Kalau dulu mat di Maraku baru kan non tulang penghabis. Oh, jadi sudah marah kita teh. Gabe mak jong-jong makita. Jadi piring na nakingan do moras. Jalau nggak bojot. Tak selesaikan. dia angka pamurong munay anong buru. Isabui.